chapter number 5 ngizothatha elilodwa noma siwenza abemabili sithi 16 17 oqala First Thessalonica chapter number 5 verse 16 17 sithandaza Thessalonica chapter 5 yes verse 16 yeah Thokozani njalo khulekani ningaphezi kukho konke bongani ngifisa sibambe nje lapho thokozani njalo khulekani ningaphezi thokozani njalo okusho ukuthi lento yokuthokoza abazalwane asithokozi ngoba kuthokozisa awukodwa sanibonani bazalwane asithokozi ngoba kuthokozisa kodwa sithokoza njalo bese lithi mangabe selehla bese lithi khulekani ningaphezi sanibonani webazalwane angathi lento yomthandazo eyezinye zezinto esibuyisa intokozo noma ngabe kuthiwa isilahlekile kodwa make saya emthandazweni awukodwa sanibonani wemakholwa kodwa masike saya emthandazweni sayokoka noNkulunkulu noma ngabe kuthiwa intokozo isisilahlekele ilapho egcwaliswa khona intokozo webazalwane enkosini siyakhala inyembezi kodwa mangabe sesibuya enkosini sibuya intokozo isigcwalisiwe thokozani njalo nikhuleke ningaphezi lento yomthandazo awuyenzi mawufile ngathi ungayenza manje inkinga yethu ebazalwane leyo mthandazo sithathe sayenza ngama-feelings sithandaza masizwa ukuthi engathi-ke namhlanje kanti lento yokuthandaza webazalwane kodwa nkosi yami sibusisekile wemakholwa uyabona ubaba naye imthandazo asihlelele yona ekuseni njalo ekuseni webazalwane engathi nomkhuleko noma engathi uvilapha kangakanani ukuthandaza engathi ubunga ujaha-ke lo ngoba webazalwane webandla lasefaith in action bandla lasekhaya uthi uNkulunkulu namhlanje uzokukhumbuza lokho ukuthi khulekani ningaphandaza ungaphezi thandaza kuvuma thandaza noma kungavumi thandaza ujabulile thandaza ukhali inyembezi umuthandazo awuye kumthandazo sinenkinga yebandla elithandaza amalini makenwa ngababikho uphelile umthandazo suwubooster ngokuthi sinani kanti lento yokuthandaza ayibhoostwa ngokuthi unani awukodwa sanibonani webazalwane kunomunye wesifazane obizwa ngoHana sanibonani wemakholwa kuthiwa lo wesifazane wayekhuphuka njalo awukodwa sanibonani bazalwane wayekhuphuka noma bemchukoloza noma bemdelela bembikela kodwa leyo khuphuka wayengayiyeki njalo wayebonakala ekhuphuka eyeshilo eyothandaza eyobonga enkosini kungekho lutho ngicela ukusiza wena othandaza mawunotho ngoba nazo ezinye zencwadi ezokumangalela ukuthi kunohlobo lwabantu elalinyuka kubheda
kodwa linyuke liye enkosini kungahambi kahle, kungahambi kahle, isimo siphikisana naye. Ngoba ziyafika ikhathi empilweni eyiphikisana nathi. Uthi uyanyuka emthandazweni uzwe ukuthi akuvumile namhlanje. Engathi namhlanje akuvumi. Engathi namhlanje angisenayo nento engizoyisho-ke namhlanje. Kodwa noma ungenanto ozoyisho ungayeki ukukhuphuka, ungayeki ukuyothandaza. Noma ungathi ufika kuyena uvele uthi ungwele, 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 uthi ungwele, 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 uthi akekho njengawe, uthi akekho ongafaniswa nawe, uthi mina Nkosi anginakho engingakusho, kodwa ngizothi ungwele, ungwele, ungwele. Imoto zikhona zingekho ungwele, ungwele uNkulunkulu, ungwele umsebenzi ungekho, ungwele uNkulunkulu. Kahle akukho kwenza uNkulunkulu akuNkulunkulu. uNkulunkulu ukhona, kodwa noma ungekho akumshintshi ukuthi uNkulunkulu. Ngiyakusabela mawumzalwane omkhonza makunotho, ngoba mhlathane wangaba nalutho awuzoba nezathu. uNkulunkulu umkhonza unazo izathu noma ungasenazo. Uthi uyafika uyabheka ekhaya ukuthi kuzo zonke izinto yini ebengaya nayo enkosini. Uthi noma ungamali enkosi ngingenalutho, singenalutho, anginakho engokubonga ngakho, kodwa yeke mayikho ngizokubonga, ngizokuphumisa kukhona engashane ulamashana, ngizokuphumisa kungekho lutho. Lethi umthandazo, lethi umthandazo yedwa bandla lakithi kulakani, kulakani, unasane yela bashando, kulakani ingaphezi season, pray out of season, asiyeke ukuthandaza, ukuthandaza sikuyeke. Yakunqeba nawosuzwa kunzima, bonakala ungena ngo-5 uyirhudula akashane enaba, uthi baba lonke bengifuna ngakho, kodwa ngeke
ukuthandaza sithandaze izinto sizifuna sithandaze noma sesithole noma sesithole asiye ukuze asiye ukuze asiye ukuze asiye ukuze simpendulo singayitholanga zingekho impendulo kodwa asiye ukuze sithandaze izinto engenzeki sithandaze zizezenzeka kunyaka wesivuno bonakala ungakavuni uze enkonzweni noma usuvunile ungayeka ukuthandaza okutholwe ngomthandazo kugcinwa ngomthandazo asiyeki ngicela ukukhuluma nawe wena isithe bese sikuhlabela sithi yena lokuthandaza kwakho uyayibona lento yakho ayikho uyayibona ayikho lento yakho nawe uthi mawubheka ubona ukuthi yaziyangekho ngenxa yezimo yo kodwa ngizwa lo mhlabeleli Nkosi engathi sowuhlabele sithi hawu kanti usangibona bengithungikho iwe ngenxa yobunzima engihlangana nabo noma kunzima noma kunyukela noma kwehlela ungayeki ukuthandaza badlala kithi ukuthandaza asikuyeki ukuthandaza entweni zonke webazalwane ezenzayo asizenze siyiphusha ngokuthandaza yithi noma uzonikela kodwa ungayeki ukuthandaza awuthi noma uletha umnikelo wakhe embengeni kodwa ukuphusha nalento ethiwa umthandazo yithi noma udumisa kodwa indumiso yakho ubuyiphusha nalento ethiwa umthandazo noma ushumayela phusha ngomthandazo baba kunento engiyifundile ukuthi ayikho inkonzo enamandla ngokukhuluma ngayo ungayenzi ezinye zenkonzo sikhuluma ngazo singazenzi kungabonakaliswa amandla azo kanti sinamandla ukuthi sikhuluma ngazo kodwa sizenze kunabantu abagude ekhulumeni ngomthandazo kodwa bese kufanele bathandaze abathandazi ikhono lithandaza ngesonto kuphela ikhono lithandaza ngoba liphethe lo manje laphuthwa lo umthandazo awusekho umthandazo awuphushwa imali sithandaza sitholile sifike next Sunday isingayithola Sunday yilaba shana sizwakale khoneni anetholo kodwa sithandaza abantu bomthandazo bakubukehlane lapho ethiwa kuvele lutho khona kodwa abantu bomthandazo bavelele abafihleki uthi uyabafihla umthandazo uyakuthi umthandazo uyakhulumela umthandazo
siyafika emngcwabeni asaziwe. Umfundisi avedana nonke ngoba akakwazi ngcono uthandaza, uvedana uthandaza. Uthandaze kuzwakale wena ngaphezu komshumayeli. Usaqondana nento enjalo. Uthandaze kuze kubonakale ngathi wena ongone bekufanele ume. Ngoba abantu bomthandaza olunye uhlobo lwabantu. Webazalwane bezothi mina kuyo yonke inkonzo yenzayo liphusha ngomthandazo. Yithukwenza kodwa ukuphusha ngomthandazo. Yonke into miselweyo abashane Buddha Yalabashando Kotapaya Yinabashande Yinamando Lepeke Shena Haniama Yipakata Shena Kadusande Ripapakata Yinamando Repakatapaya We go to Pagan We go to your pillar Bayate Kuna Pagate Kuna Shande Inadaba Shande Shanda Come on church just for 1 minute let us pray Shadadaba Inamando Shada Pray Shadaba Upageme kakhulu Buddha Upageme Hosanna 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 Sifundise how to pray. Sifundise Baba. Sifundise Nkosi. Jabana bonke uJohane. Abafundisi abafundi bakho umthandazo.